Kadlan pa Isu Krista mingin si bai chaper kan bugnon lecheu ole voile kan son meditation message thu pe tan chuan katan yo ti mo katan jio ti thi kan na chuak ruwa Greek tongania thumal pakhat poimo tak ani ole romi te hena lekhathon bungruk chang thu ilo ngai thlamu heng hi hria ila kan mi hring hlui chu a hna khen be nom ve ta sual pu taksa chu ti bo ra la om theinan tu na china sual boya kanom lu na turin lampan ma thu kan zata mal min som sa se ole nimin lama kan zirlai davida sual thu pachoi chong try na atang khan sual sin lova pathian mel mu hlom ziale pathian ro rel no ma a sual puchunga hamlu chho alom zia alam chian dei kashia davida khan sual silfai adila thilum thiam nim takdin thar le adila pathian ne re in rem na adila point li nimina khan kan sui chu kani ka ole chu tiang chuan adama atrama mi zong tena kan chom thla kan mi hring hlui zia khan kan khen ka kan put tu rahi min kha ngai lo tu sual hi ke ma dia a bet tlat mai re chu sual ke ma dia bet tlat chu thil ti thailo wa kan sial mo kan khen be hian kan ka tang yo ti na ani chu kan mi hring hlui chu Krista khen bein a om ta kan an ti hian ram huai zia sual na chu sang te chu kan ti luma kan voluma kan ti kho bo ke ma dia tring akal sam ta dai ti na ni lovin sual chu kan mang ba kan no la thil ti thei lovin kan siam ti na ani zo kan mi hring hlui Krista khen bein aom kan ti chon khen be tiom ji che thei lo wa siam ti na alo ni ta kan mi hring hlui zia ke ma nia lali su Krista kharau sakna kal tlang kan khen be hian kan ka tang yo ti na alo ni chu ole chu tiang chuan voina hian thungai tu du tak te SMM melo lu sak thin tu te sual ke ma nia bet khat hlip kha da kha kheng bet tu hian lalpa pathian tran puina idil thrin angu sual putaksa he kan sual putaksa hian Krista chin chia na tharau thiam him chin chia na ne na chu aputu sual khoi du tu chu kan ti bo ra chuan sual boya kan non to lawang lalpa thu kan zatan atharin malumin som se amen